Kabr azabın bayanı, kabr azabı kafirlerge doğur. Kabrın azabı kafirlerge болады. Gördüğün azabın bazı mümin. Müminler de kabrın azaplarını görür. Müminler bize Müslümanlar evet de ben Müslüman olmayan pendemiz. Karın zaman ve Müslüman mı deriz. Ya Müslüman meylemesi desin bir tür bilirsin. Ne namaz var ne oruç var. Ne şeriat bencürüz. Ne haram bal halalda ajaratır. Ne Müslüman mı deyip ayğaylaydı. Toytumada kısa arak şarabını koymayı toy kılmaydı. Oldu Müslüman endi. Geldi bir zamanlar Müslümanlar. Bakın her zaman da Müslüman namaz okup koyadı. Her zaman da bayağı meşitke barıp koyadı. Cumasını okuydu, başkasını kılıp mümkün. Yapamazsam güzel namazını okuyabilir de okuyabilir Müslümanlarımız değil de ya halktan ajrap kalmayın deyip toytumulga da varardı, restoranga da varardı, başkasına varardı. Aslında Müslümanlar çok. Sonuçta Müslüman azap kabrin köredi. Azap kabri kafirlerge körür gördüğün azabın bazı mümin. Sopa Allah yer koyun bu. Sopaya da atmışar. Kafirlerin bir azabına tap olganlığı, kafirlerden kabir azabına tap olatınlığı eş kümansız hakikat. Yani onların eş kaysı da olan kutula almaydığındığı da bulcumaz şındık, bulcumaz şındık. Gelirse şu makı geldirgen hadisi melimetlerde kafirlerden kafir azabın tap olganlığı dostsuz. Müminlerden kabir keybiri Müslüman misal üyden üyge söz taşıyıcı ösekçiler, üyden üyge söz taşıyıcı ösekçiler, ösekçi adamlar arasında ya fitne kılgıçlar tuğundaytın aranda tuşlar yani oslar sıkıldı tiyim salıngan işleri bas tarpağın kevo azabını kezesetme asıl doytumalı kabar albas akıllarda itiyor şarap arabın bir nigar koyun dese endi kalktı dasturu koyun da olmasa bir boladı koy dedim. Degenmen onların basım koşulu karvardan şıramaydı. Onlar şehitler, hak sözlü, şındılar, şınşıllar, kaygı, sabır, tanıtuşlar, cuma günü tünde ölgenler eğer imanlı bolsa, tünü Tebarek suresinin kunde, tünü Tebarek suresini okuyanlar, kuvganda jürgenler, müezzinler, azançılar kabir azabını görmeydi. Bizi köp nuskayı mesul içinde kelur iki farşta nur içinde. Şimdi meşhur rivayetlerde, hadislerde korkuya ekmişte gelir. Sen kitapta yazılığında iki perse kabir işine kadarlasa kirip gelip benderin tilikteki hal jagdayın tergiyi bastaydı. Elbette bizler bäl kılgan tiliklerin Kuday'ın aldığı cevap veremiz. Çıkarda yollar. Her bir aytkan sözümüz yani Allah tebarek taala bir böyle rahmine alsa ne yapılır? Rahmine almayı Allah tebarek taala adilliğine alsa deydi. Allah rahmine alsa belki kişi yüzet. Allah adillikке alasın bolsa, adillikке alatın bolsa onda herlik kılgan işine cevap sorup ya oylanan oyuna, aytsan kıyalыңызга kelgen, ağzыңızdan çıkan her bir sözge, kolunuzdan kılgan işke, gözünüz görgen nersege, kulağınız esitken nersege, oylagan nersengizin bärligine esep berilirdi. Bärligine esep berilirdi. Nege sonuçta oldu? Mesela haramga korulduğun, haramda korulga tiyim salgan, aram oydu oylauga tiyim saladı. Adamlar sonrasında жақсы pikirde bolu, жақсы oyda bolu, jaman oyda boludun özü beyaz, gıybat söylöw, ölçek söylöw degen narselerдің bärliginde bizler esep kitap kılmamız. Osu jönde dünyada kılınıp oturgan bärlik
Жақсы, жаман істеріміз барлығын есепке қылмаймыз. Енді адам баласы таразыға түседі. Парыз, уажib, сүннет, мұстахаб деген таразылар болады. Харам, макрух, бидат деген таразыларымыз бар. Адамзаттың осы жүрген, тіпті барлық жүрген адамда әр қандай іс қылған ісі сол 8 таразының біреуде парыз дегендер уажib, сүннет, мұстахаб деген таразылар болады. Әрбір қылып отырған ісің сенің сондай бір таразыға сай келу керек. Жаман амалдарымыз харам, макрух, бидат деген амалдар бұл харам таразылар баяғы. Есеп кітап беретін таразыларыңыз болады. Соның үшін әрбір істің өзінің аты болады. Соның үшін біздер әлбетте қиямет күні сол таразыға біз түсеміз, түспей илажымыз жоқ. Біздер қанымыз ешқашан қашып тұрмайсыздар. Соның үшін біздер Алла тағала шариаты беруден мақсат солардың бәрін үйрету керек. Имамдарымыз, ғалымдарымыз осы нәрселерді айтып, жұма күні уағыздарда, қазір біз отырған жерімізде де осы уағызды айтып отырмыз деймін. Братарлар, бауырлар, туыстар, інілеріміз, ақылдарымыз, сендер амалдарың таразы қылып сөйледі. Ешқандай әл-хисабу хаққун деген ақида кітабында вәл-мизану хаққун, таразы хақ. Амалдарыңыз таразының өлшемдерін түсіру хақ деген ақида болады. Соның үшін біздер солардың бәріне есеп кітап береміз. Соның бәрін балаларымызға, бала-шағаларға, барлығына өзіміз жүріс-тұрыстарымызда кітабы осы жерге келгенімізден кейін барлығына жауап беруіміз керек болады. Оның періштелердің мүнкір, нәкір деп аталынады. Абу Хурайра Алланың разылығын риwayat еткен хадисте былай деді: мейіт қабірге қойылған соң көздері тым көк, өздері қап-қара түсті, бірінші мүнкір, екіншісі нәңкір. Нәңкір деген періштелер қосарласып келіп мынау кісі Мұхаммад, Алланың оған амандығы мен сәлеметі болсын, Мұхаммад жайлы не деуші едің? Пайғамбарымыз жайлы сөйледі. Мына кісі Мұхаммад пайғамбарымыз сөйлетін көрсетеді. Осы жайлы сен не айтасың деген сөз айтылды. Енді Аллаға шүкір біз аман, иман келтір пайғамбарымызға, алып келген дініне, өзіне, сүннеттеріне, уажib амалдарына, қылған істеріне, қылма деп қайтарған барлық істеріне біз иман келтіреміз. Қылма дегендер қылмаймыз, қыл дегенді қыламыз деп біз енді солдай жауапқа дайын болуымыз керек. Енді оған біздер енді ілім алғанымыздан бері осылай қайтарып тұрамыз енді. Енді намаз оқымаған адам, ибадат қылмаған адам, дүниенің тіршілігімен жүретін адамдар көп. Оларға келіп, мына кісі не дейсің десе, тілі байланып қалуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деп айтса да, сен пайғамбар білер екенсің, сүннетін ұстадың ба? Парыз деген нәрсесін амал қылдың ба? Харамдан өзіңді сақтадың ба деген сұраулар беріледі. Ұқсаусыз сол әрбір адамға осы амалымыз бар. Соның үшін үйде бала-шағаларымызды осының бәрін біздер тұрып айтып қоюымыз керек болады. Атам молда болды, маған неге айтпады дейтін сөз айтылады. Молда болып ертең сіз білер екенсіз, неге мені осындай нәрселерін сіз сақтыққа алмадыңыз, неге біздер осыны сақтаныңыз деп біздерден осының хабарын бермедіңіз дейтін сөздер айтылады. Қаласын қаламайды. Егер мен мүмкін болса, тірі кезінде не айтқан болса, соны айтады. Алланың пайғамбар деп танимын, шариғаттарын танимын, сүннеттерін ұстауға әрекет қылғанмын деген сөздер айтылады. Ол біздерде көп тұрсыздар, сәле шапан киеміз, басқа қаламыз. Бір сүннет, сол сәле шапан кигенімізде ілім болу үшін, өзімізді имам болдық, молда болдық, ишан болдық деп мақтаныш қылған үшін кимейміз.
Elbette sünnet Resulullah birinci oranda. O sünnet boğandan keyin elbette senin Müslüman adam onu siyleydi. Gurbetteydi. Dinsiz adam onu siylemeyi basında bir oramalı bir şübrek takıp aptı degen sözdü. Benim basını şübrek takıp apsın bir matan orap apsın bir neyse Müslümdük degen adamlarda da işitken biz misalda. Sol sıkıldı o niye kendini düşünmegen adam o siylemeydi. Biz yani siylaganlığımızın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti boğandık için elbette şefaat. Ya man taraka sünneti feleyse min sünnetimiz tarkan adam mağanım bilsimiz. Diyen hadisler var. Kim sünnetimiz sağın başa soğan Allah tebarekte kopsa otar yazılar. Dereceli büyük bulattı belki. Min kuvvet berimin elbette ol Allah'ın elçisi. Allah'dan özge Tanrı yok. Sonunda Peygamber Muhammed onun sallallahu aleyhi ve sellem o şerde mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip salavat ayıp yazmaydı da bir kitapın adamlar bu sonra böyle görgünsüz, edepsiz olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ata ayıtılganda salavat ayıtılması soğan ceza var. Soğan bir kına cezalar dedi. Peygamber sallallahu onun pencesi hem Resulü değiller. Sonra oğlan ol yekov ya. Ol yekov veya peşleri ya biz senin oslay diyiteninde biletin edikleri var. Mungurna kadar peşleri aylar deydi. Sonra onun kabri uzunluğu sonra onun kabri uzunluğu da enine 70 gazga kengeytirildi. Biz bir gazımız kança bilirsiniz mi? Endi bir gaz осы bir қолдың мынандай бұл өткен ilgari мата өлшегенде осы мынандай қолның бүйтіп өлшейді бүйтіп орап өлшейді сонда bir gazımız осындай болады соған қарап мысалы bir gaz болды екі gaz болды метр дегенде мысалы сол bir gaz 50 сантиметр болсын болса 62 сантиметр болса соған қарап ақша беріледі оның ішін ыландырылып қойылады İşi cevcar nurlu болады, бау бақшалар көрініп тұрады, нелер көрініп тұрады. Сөйтіп оған ұқта дейілер, ұқта деп айтады. Ол да ал ол болса жер бетіне қалған туыстарыма қайтып барып оларға осы ізгілік жайларды хабарлайын дейді. Сонда Улеков жаңа үйленген жан тәтті ұйқымен рахаттан ұқта дейді. Сөйтіп ол оны sүйіктісі оятқандай қиямет күні Алла оны қайта тірілгеніне же сол ұйқысында жатады. Ұйықтап дейді болды. Сол ұйықтап түсінде Алла табарак тағала сол енді. Біз қазір түс көріп жүрміз ғой. О жерде де сондай түс көріледі. Жәннатта орындардың басқаларының емесе сол түсінің өзінде болған eşek kitap soğuk cevaplarında ötküz bir yorum mümkün Allah tebarek teala. Al eğer kabirge surakka alıngan adam kafir nemesi münafık bolsa onda ol men bilmeyim dep aytadi. Adam kim degen onu bilmeydi. Adamlarda ne istem sonu aytuş edim. Adamlarda onu bilmeyim. Adam ne istem sonu aytuş. Sonra o kaharlı türde aytadi. Ya biz senin oslay deytenin biletin edik. Sodan жерге buyurup aytadi. Onun ol kapırın üstüne bastırıl debedi. Onu kısık bakkal bastırdı yani. Kısa dedi. Bayağı prespen kıskandı ona basında kısıladı. Sonda yer onun üstüne bastırılıp barlık jağından katı kısıp tastaydı. Bir jağından preske salgana dedi. Süйтіп қашан қиямет қайым болады болып Allah оның қайта тірілгенше сол жасыспенен сол жасынан ажырамайды. Қиямет күні бұл қияметтің енді Алла табарак тағала пендеміз ғой енді оны естіпеген мұсылманның бандасы жоқ шығар. Әлбетте естіпегендерде бар шығар кәпірлер болса оны естіпейді. Бірақ барғанда енді o yerге барғаннан кеш болады енді. Мен естідім деп айтқандығын енді
Bu yerden de esepke alınbaydı. Ötkeni mına dünyada qanday soğan sonşalıq dayıntılık kıldın, namaz okudun ba, ibadat kıldın ba, oğuzdan tuttun ba, ya dep ne kılır. Sonşun. Allah'a şükür. Ya soğan biz olsa yurşumuz. Deriyetsiz yer basbasta olmaz. Deriyet alıp yürümlüyor degenime zikir kılın. Allah diye zikir aytıp yürümler. Her gün Allah'ın zikirini aytınlar. Gün ne olsa жүрген vaxtlarda tanısın, Allah'ın zikrini avusup etsin. Allah, Allah, Allah dep. En sonunda Allah Tebarek Teala'nın kusunda her bir tanısın sana kuvvet verirdi. Her bir tanısın cennetin rahatını sen alıp getirirdi. Hadis Sunan Tirmizi kitabında keltirген Sunan Tirmizi, İmam Tirmizi'nin kitaplarında olsundaydı yazılgan dep. Sorar kimdir Xudo birla Rasulun? Nedir yana deningu yolun. Yana deningu yolun. Allah benim peygamberim kim dep soraydı. Sen ustalasın dening ne dep soralar dedi. Ol eki koşarlısın kabri cüncüp katkan pendeni cüncüp kabirde cüncüp jatkan pendeni Rabbin kim dep sorar. Rasulun kim dep. Din ben mezhebin kaysıydı dep sorakka aladı deydi. Bizim sorular pende kabirde kirgenden keyin ol elbette sonra sizler sorarlar. Cevabı dürüst bolsa jogargı hadiske aytkanda ya seni osундай tavır adam ekenin edin koy dese al eger dürüst bolmasa ol sorlu pendeni azap kısalarlar. Sorlu pendeni Allah azap kısalar. Eğer kirse farişteler gazapdan çıkar ot burnudan ağzılabdan eğer Allah farişteler gazap benen aşu benen kahar benen kelerdim bolsa ağzı burnundan ot çıkıp gözünden ot çıkıp bayağı sütüp haybatlı bolup gelirdi ana yani. Sonra gözünden ay esini çıkar, esine çıkıp gider böyle. Bu gaybat bilen kılsa nazara, gaybat bilen kılsa nazara, bulur gamgin kungullar para kungullar para gaybat bilen aşu menen kiredim bolsa onda жүректері мың пара болып жарылып кетеді. Мың пара болып. Оның қамынан қорқғанда жүректер жарылайды. Алар ашулы халда Оқбай ибн Азар салда болған айбаттарының зорынан жүректер зар қақсап, денелер түршігіп, адырап қалған тілдер күлмеліп sal болады. Öyle sorular sal болады. Degeyler adamı buldur sana joy. Degeyler adamı buldur degey sal. Dedey adam sen osu senin jayın sol. Cevabını vermezsen vay üstüge sen dünyada kılıp oturan şeriatın tırlıklarına cevap vermesen oybaydın üstüne oybaydı görebilirsin dep aytadi. Sonda keze eypende soraklarımıza cevap versen berdin. Aytpasa osu jay senin üçün kıyametke deyin azap ornu bolada cevap versen berdin. Olmasam kıyametke şeyin osu jay sen azaptanasın ornu bolada dep. Kıymet kişinin azap ornu boladı. Osu karangı, korkunçlu tolgan körde azapın aşı demini tasıp görgenden soň bul bolmuşunda kaygı kasret basıp oňbay kalganda bırak sizin ölünbay kalganına sen bırak sizin kendi jürgen alanda bärligi Ramzatın bärligi jürgen oynap kılıp tamaşadım. Anne жерге kirgende oňbay kalat endi. Bu ýak endi sagan ekeň jok, şeşiň jok, başga jok, o ýerde sansıň jok, ýa akşam ýa satyp alady nerseň jok boldy endi. O ýerde kirdim we keş boldy. Sol keş bolmay sorup ýa jagdaýyň jündü. Allah'a iman keltir.
Ya Allah'a iman keltirin, var, sünnet, sahab amallar kıl. Allah'a iman keltir. Haram, makruh, mufsid, bid'at boyağı naşarı içerliklerde özün kılmauga hareket kılsan yani özüňe olmaz. Öz bolan özüm benim bular diýdi sagan endi. Hiç kim jogap berip araç bilinç berdi. Hiç kim araç bilinç. Gurlar gurdu bilen ol iki yar. Ol iki jar men gurnaku senin gurdu men urat. Gurdu men olganları baygan da senin aykaýaň insi jin şolar Darılmak sen işçiden olup azapsın. Bütün elim işçid. Yani o yerlerinde. Tabii bu ev. Ben nesiyası olursa cetkisi biletin sonra yarı olsa keregetti. Uleke dost cevap birge Muşras benden çok barlar menen o sırada sokkılaçsıydı. Sokkanda da ayaksız undurbaytırıp soğadım. Azapın zoruna can dalbasasına şıngırgan beybak penderin can aykayın adam zat ben persiler urpağını öte urpağından özge başa can vururlar. Durgun estip dineler düşüyor dedi. Bermi. Mağdun yerde bizler onlar ondan sonra sizler kazanın gözünde batırır. Kazanın gözünde ölmek olsun. Gününde musallat. Neçe min adam öldü. Bir saatin özünde neçe min adam öldü bir saatin içinde. Neçe min adam tuğulardı. Neçe min adam öldü. Sonun bärligi olsun. Onun için o toktogusuz olay şeyler kazanın derge Allah subhanahu teala olardı. Soldu bu sabi bizler istbeyimiz bizler. Olar boldu. Bärligi istemezsin. Sen istbeysin. Eger de oksuz dünyada bir bala istetim bolsa beşiktegi bala şal bolup şaşşakala agarıp gidet. Şal bolup şaşşakala Oğlum darlanın korkmuşlar. Duraz dozak seriden kabir içine durdu. Tular dozak seriden kabir içine durdu. Pişemen ende herkes kılmaya sordu. Kabirin işinden ya tutun beni o yağını çıkardım sağ. Onda herkes kılmaya sordu. Bu yerden oybayanı keşirmeli de bayağı mın. Okunç aytıp şeyman aytıp okunç aytıp boldum ben tavba kıldım degenin faydasıydı. Bu yerden o faydası yani o. Onun için azap gösterilen muamele tutmadım. Onlar ter bırak. Korum bırak. Sen azaplarına karınmaydı oldu. Sen aykıyla karınmaydı. Ya. Sen bak kurtulur da azaplarına. Aykıyla ispis gelin azaplarına yok Allah'a koşup koymayın. Analara can aşıp olmasın. Sonunda hal elbette değerlerimizde. Nerse bu. Bizim bir lokmadan yerde işin var mı da, imanın var mı da, vaktin var mı da, namazın da vaktinde oku, ibadetini kıl, haramdan sakta, savap amallar, bütün. Çok bir sokkandan son kurdun, işin tozak tarafından lek gelip duratın, ot ben aşı tutun, gazı, lek ben gelip ot olalım benim, jalım benim bayağı, lek degen bayağı, tutunun aşı tutun, sasık tutun derkede. Sorulup ben de endi okunun payda yok etsin. Bu kadar bolu yerinde. Okunun payda olmaydı. Kulsuluk üçün nimet kılınıp berilgen devrinin kısaca bir algılan o yani. Kulsuluk üçün Allah'tan yalım oluşun sürekli cündeme oluşun berilgen berlik vaqtda saatte boshqa o'tkazib oldi. O'yin kulgu tomosha. Nega keldik biz deb o'yin keldik deb tomosha qilgani keldik deb boyag'i yig'latsin uchun. Allohga shukr deymiz. Yoshligimizdan so'ng to'yga borib o'yin tomoshalar
Ko'rden özümüz saksalarmız. Hayra Atay'a barmayın endi. Biz kılırız. Ya ustazlar aytkan, başkalar aytkan soň. Toýsamaga başga narselerge bargan emesmiz. Kulçuluk üçin bergen nigmatlyk wagtlaryny başgaça berdi. Inayat eylesek, dama esrar, dama bolgan Allah, ogan bir rahim, şapkat kılasa, kirer gurgen, mulayim ola ikke ýar. Bugün Allah sagan rahmet kılsa, öte bir sululuk bilen, öte mir menen ihtilaşta kilit. İhtilaşta aksane. Bugün ihtilaşta. Mir ben kilit. Dostluk ben kilit. Eger endi al endi lahat gekirgen bendesi Allah'ın özü kömek nazarı menen kılaytın bolsa, ol hoş berler. Her bir işine bir süýüktü dostun siyahtanıp layım jene pişin menin kirip kelet dedi. Pişin men kirip kelet ol. Dostum boy, ağayın bol, atan bol, yığılman anam, emeyerim kirip salam kirdi. Degeyler kırsalar, havf etme bizden korkma dep aytat dedi. Havf etme bizden. Sorurlar mihrimanlyk bilen önden. Sen bir bandyk bilen bayağı. Gelip bayağı. Ya bunda kıldın, bunda boldy goý ya, sen bunda kıldın ya. Mana bir stavutlar kıldın ya dep bayağı. Bir konu koçup sorulsa gerek. Jogarda hadisde aytylganday, iki peşte Allah'ın inayaty deme ujarda men jetken ol ezgi pendige kasına mülayim gana jakynda bizden sorowda meýerimlikde ya bizden mülayim jaskanba müldüm jaskanba bizden muram korkpam jaskanba biz sagan jumuşaktyň koş habaryny akeldik jumaktyň koş habaryny geldik dese sorowda meýerimlikde onuň ayasından oňay ötedi. Sorowda meýerimdilik ayasında oňay ötedi. Eger berseler jawaba bolsa açar cennetten menzilge baba. Eger jawabyny öte jakşy berýän bolsa, sol cennet tabagan işi goýar. Men kabul cennetiň bakşasyna alyp eşik açıp kabul jakşy cennetiň bakşasy bolsun. Gerek başa menejal, bir kilometr menejal. Kinde kabulumuz keňeşip bitdi. Cennetni ko'rtirib berdi. Ogan amallar bizgen ýolun sowabyn çeýdi köp. Çok hoş bersiz sorawlaryna kaçylyspy jogap bergisin. Çumaktan bir esik açylyp jatgan jeňde peş boglaryny görersin. Karangy gör bulur enge farahlyk cehennem şowgu ýagyryndan çykaryp bak. Cehennem karangy görün sonday jarık bol öte kuwançlyk. Dozaklyň cehennemniň korkuwy oýundan geçer. Oýuna çykaryp berer. Bu balatyň sen Allah salawaty. Bizde korku var, kendimiz özüne o sözler aytıp atılmış. Yoksa da korku var edi. Biz korku degen okumdun özü köçerilir ekende. Korku degen nersenin özü bolmaýar. Sonday bir rahat, sonday bir perişte bayağı. Kazgı wagtda atanyň babasyn bir jerden kelýäsin, konakka kelýäsin. Atanyň senin ýerinden küçük ol bala, anasynyň aldyna kelip yerden jürep kirip kuşagyna kirip anasy erkeletip başlaganda onda korku bolama. Bir hop derin bolam bilse de bolmaýar.